Hello Defense Experience aban le nula pate koi tabang khangtha ai lo le khangtha chapang ai defense adinga lungdun ho ai lo ai le nula pate ho koi tabang chate defense lungdun ho dinga tunia thu khalani ki ho next gen defense academy hon sei nom kan evin ama sepenin ki ho hi defense academy ti cho chi CDS to ND langa dinga chapang kagong ho hi in tua zong hi babana course upcoming course hi October det tu laki panding hi in tuni khoa kan sei nom pen chui le babana a course elawai le iti chon ka bolom ti khalani kan sei no me ama sepenin yon ka bui pen chui le NDA hi in chi chu pi ham ti le National Defense Academy examination ki tin ichi hi akum he le 16.5 apa na 18.4 la dong hi din aban le ichi qualification choi le class 12 appearing or pass kitie ewanga ichi exam crack ninga ji boda dinga hin MOC opinion le apa pen bang so le class 10 hin chai apa na bang ko hu ji got pan min awain ama thei pen ninga class 9 na ji got thiu so pha hin jong le alang pia class in exam chai pha la kon class 11 apa na hi ji got pan dinga hi in chi dinga chun hang pia maths apoimo in aban de another subject social science ho apoimo so okay it ho to GAT kiti in tuni ni khwa kan senom pen chhe la mi kon confusing in class 10 ka sai pha le science class te dam la arts class te dam commerce class te dam NDA ka tha no me ti wen it chu NDA exam bolding ai le any stream out chi the hin na science out chi the arts out chi the commerce out chi the hin ewanga science holding advantage ta kha chu piam ti ai le maths homin maths chu am ho in school apa nan khil pan ta wen ewang tu lai hin science la wanga maths lo wa home science la zong omin na eta chu maths holding advantage ani zovin aji chu ichi exam a hi maths hi apoimo te maths an pass lo wai le dang pass ti chum dang wa bol hoi le zong chu na pass ti lo din hin iti hin ya chu science nga bol the arts nga bol the commerce nga bol the ewanga science ho hin air force navy aban army sa security lo naval academy nga choose the win ewanga ichi arts to commerce ho dinga chu direct nga army bo hin na aban le arts to commerce te sanga science to advantage to jo ase ma bangin maths lang hi in na aban le chi ND examination na hin subject ni omin subject khat chhe le maths kit akiti in ani na chhe le GAT chi general awareness test kitin ichi subject chi no ya chun physics chemistry biology economics polity geography ti omso okay current affairs ti was omin ichi ho hi NDA examination adinga hi chi ho oma hi in abana senum kit chele NDA athut alo ta azong le abana examination PM ti ka belew hen combined defense service examination kiti in hi chi hi thang pe graduation ho hin na graduation elo la final year sim ho dinga chi ke bola hin CDS yong hi chin yomin akhat na chele maths zawin maths zawn pen chele Indian Military Academy hin akhat na pen chele OTA kitin Officer Training Academy hi chi ya hi maths zaw pon ich chu roman ki choose the hin ewanga ichi OTA ho hele Sport Service Commission kitin kum som ato adu kum som to yo pha le Parliament Commission amo mu the elowai le 4 years extension na bol theu jo pha le army and da tha do hin ewanga e ho adinga maths team lo hodinga aphat na kha chuya le ichi maths zaw lo wa jong ichi OTA elo le CDS OTA dang ti ko the hin aban le a hoi na kha chuya le ichi or CDS examination through assessment ma sapenin through jo pha le written through jo pha le SSB kiti service selection board adinga an ko do hin chi chu ninga su interview hin ichi interview pass wa recommendation mobile medical chi do pha le medically sajawai le ichi OTA kiti chanai mona hi training bola chi do hin 9 months training and bol do hin jo pha de chun lieutenant na ki pan le do hin so ichi ho jo si hi army langkai hin nge adang African examination elo Indian Coast Guard Commandant omnan so chu dang pha se naw tin jong le NDA to CDS adang awang hi koi ta bang defense experience mo nga anula pate hon zo ka chapa ka chumu wang chi defense line alung du ning guidance la samin ti yong le ki ho next gen defense academy te
ko ma zong hong jing theu hi in aban le kyon zong upcoming course kan evin ong lung ding latha October de tua pa na hi new course new batch kan pat ding hi ta hi ya hi chi thum ne ka khenwin khat na pen hil NDA foundation ki tin hi NDA foundation ho hi IPT puidam ti ai le a basic apa na hil ding hi in kyon NDA 1 foundation hon ka target pi no mo chui ai le NDA examination 2 that will be held in the month of September kumkit hi ading hi in ti achu kolola basic na class 11 subject math hong tham pi ding 12 hong chu ding aba nai le polity history geography hong basic apa na ta kan hil to do hin ni chiu pha de chun kyon advance sa jong kan pui kit de hi in chi pha le chun kumkit NDA 2 ko target te ding hi in chu akhat na hin ani na chhe NDA advance khati win chi le previous batch han zaw ho tu chung NDA 2 2025 and above ho hi in amo jong si ong hi advance wa higher level mathematics chi kham pi ding hin amo dinga ka target chhe le NDA 1 examination April apen ho hi in aba na chhe le CDS OTA hi in chi jong hi next year and CDS examination 1 pen ko April apen ko target pi hin ite acho koi da bang sepela lungdu ai wanga guidance ai lawai le IPT ki prepare de ham IPT manod ham ti boina ne o mai chi to ko mane project the we an le kyo hi kyo bo sen ka bol po ben pan pina le ko pina jong ka movin chi ki to pina chu not in terms of sula pai hi po in hi jong le lai taung sunga chi Assam Rifle to jong collaboration ka devin amon jong e ha pan pivin so ke we lovin the interaction program ho jong amo tong ka nevin chi ke we lo chuan ka tu pi pen chu ai le chapang chi defense experience ho hi army officer ho to interaction ha ni sa din hilai dunga sutia hong training bol lai ai lo wai le officer ta suti hong ho zo se to jong phat ani dung zu phat ani dung zu ba hi initiative la amo wa ko na jong abol hil lo ai lo la suggestion ti ho jong la aban chapang to interaction ha ni sa de khuti ya le chapang chun they will be more familiar with the process interview and lang pi hong le mi bol khila ko na jong tam tan jil do de we in chuke we lovin Assam Rifle dia ko na jong pan pi na material la jong movin hi chi computer aban le printer ki ti wa zo si ong hi amon ei pan pi na now hi in chi next gen defense academy te pan pi na hi po in khang tha chapang ho hi chi defense adinga ki go ho support now khat hi in aban le army te Assam Rifle 10 ene pan pi win khat chu hi le NDA 2 examination to CDS 2 examination ko na chun ni som sa gi to ni som ti ka dung chu Assam Rifle te kem singa mona amo ki thopi na zalin study kem no kada bolovin ichi ei ki thopi na chung chon tua jong computer ei pikit win mabana jong amo to ki tho khom jing de ka hi win ta jong le ichi abet to aka seyu mama sa ka sei jap ichi upcoming course ong hoi sel ka boi pi deu aban le kumkin exam kon ngel jong le sepe ho to ki tho ket na study kem ki bol kit ding hi ji study kem I mean an objective purpose le chapang ho thildang na kon district lo wa exam ko na hi pham mock test series to bol pia ja ko na so charam khan na performance ni pu sam dinga ki bol hi chong le kyon ka chi pen che le ni chi exam familiar na de wa so mock test loi le test series ta jong le SSB project class on ka chi pi de hin aba le ga 6000 le kyon class ka chi da hi Monday to Friday part le class ki kila dinga in Saturday ni part la ba SSB project class ki ti no ka dei pi dim so that ni chi army ki ti officer hin dinga chu written bo se ki cha hi point na written non ke chai part le SSB ki ti service selection board ni cha ko na hi mi tam ta game changer rong hi mi bangka la zakat la som ni aki report la kon bangka la som ni ham khan retain win ai la som thum cho padang sian nong sol je na Friday na pan dang si om dan win abang le min ni ham mi thum bo ki recommend ti chu a thing dinga ai la ong thing ti di hin ai cha chu cho next gen defense academy te in kan top pi pen che la khang tha chapang society sung wa army lama career ai lo army lama apa tam thelam apan thile deu wa ni chon go initiative kan lau hin koi tabang ka sei ma banga boina ne ya do nom ai lo sei nom ne yo mai le cho coffee su hei le chi tuibong Samaritan Hospital ko ma hi in aban le chi Tiger Gym noi chana building a hi in ai ta cho wa koi tabang
ดอโนมใส่นมนุไมเลปุงกัวปนานิลาลังปุงทุมจันลาตุดิกาเฮปนองบิจิงเทวหินอบานเลกุยตะบังนุลปาดอโนมไอละไวเลอาจารย์เจดิงาทุดอโนมไอละบาลาเมควายบิติจิเปดhamบิติกอนปิดhamเตียบุยนาอันนี้ออกมาเลยช่วยในโปรเจกต์หินwill try a level base การสาดูยำจ้ายังไงมียำหินที่เราสิแค่เก็บเราเองก็เห็นเราอมตาตรงเลยจน army officer หอไอ้เราละ on service หอไอ้เรา ex serviceman หอกันโดว่าก็เห็นเรากันจ้ะกันโดปีโดบันเลยกันน่าด่าอุจกัน clear ทั้งเดียหินมาบ้านเราต้องอีโถคมสิงห์ที่ไอ้ที่ชูนุลปาติหอยังไง defense อาร์คิโกนี่ it's not in vain นะมาบ้านเนี่ยexam เสียเราวันนี้สิจุงอะไรง่ายลองที่เราถึง India ดึงmost respected jobs ครับmost respected job ที่เราว่าบอล army ดึงง่าย officer ได้จากดมที่อะไรย่อย capable มาวินอาโม guidance ละสัมบินที่จวันหัวลุดตั้มบินยังไงจวันลุดชัวสีป่วยกันที่ไหนป่วย capable ไว้เลย officer ดึง try ไว้ถึงอาบานเดินนุ่มอดีตนะสิมไลจะปัง11 12 4ดึงอาการ challenge นมช่วยใหญ่เลยNDA นุเมยช่องจอปันsociety สุงะนุเมยขัดจาตุนเสนลุดนายปนไอ้ที่อาชู society สุงน้ำสุงะดึงNDA ดึงนุเมยลุดมาสเปนหิดิ่งมีการ challenge ตรงนี้บานที่ officer ที่บอล army officer ที่บอลไอ้ชูจอมที่อะไร they have the potential ไอ้เราว่ามุนตินคำที่น่าจงอินเดียดึงposting ดึงชูมุนตินคำที่จุดนู้นแรงงานไม่ได้จุดนี้บานเลยมินจงอาจาวินอาชีพจีน่าarmy officer ka do na aman kasi ka do ai le sipay na pansung wahin ipiha ano na sa apen ai lo piham nanga ding na githangan pen ka ti ai le adang ai poin muntin kamtin na kasi pha ke hi Indian army officer ka hi ti pha le respect lo to zana ai lo wai le min ai ho pidan ai mudang ho achom jeng atin na ai ti achu ho zo se jong hi chi respect ai lo la pride ai lo pride ka ti chu asilang hello win na service na kinisa na papen ko nei thi de win chi army langa hin ha la within khang tha chapang on ai thi chanin michela den ki hago te tia khang tha chapang ai lo la pa te ho atm lo ho in ai he thiam the ne dewa chi video chom cha kan se me ka ki pa